This is a reality we need to face. That's why today's topic is all about protecting your family with life insurance, especially when you're married with kids. Most families nagadepend sa isa o duha ka income para lang makasurvive. Imagine lang, if something happens to you suddenly, makaya ka sa iyong pamilyang tanan nga financial obligations? From paying rent or mortgage to daily living expenses? Could your family maintain their standard of living kung income ra sa imong spouse ang mo-support sa tanan? Unsa man ang mahitabo sa ilang mga plano para sa future? Like, college sa mga bata. Life insurance makes sure na dili mawala ang imong mga plano for the future, bisan pa ikaw mawala. Importante kaayo nga naay proteksyon imong pamilya, nga naay assurance nga bisan unsa pay mahitabo, ang ilang mga damgo ug plano dili mawala. Let's be realistic and relatable. Dili na to gusto nga may stress ang atong pamilya kung naay mawala sa ato. Through life insurance, we can ensure nga ang atong pamilya nagyapon sa maayo nga kamot. So, if you're married with kids, think about getting life insurance. It's not just about you, it's about them, your loved ones. Para sa ilang kalinaw o sa imong kalinaw. Spread awareness, give value, and build trustworthiness. Let's wise up together. Always remember, stay protected and stay financially smart. Follow for more.